Dobro došli u srpsku istoriju. Danas ćemo pričati o Travuniji. Travunija je bila jedna od važnih istorijskih oblasti srpskog naroda, čija je istorija često bila obavijena maglom vremena, ali njena uloga u srednjovekovnim događajima ostaje značajna i danas. Ova oblast, koja je postojala kao posebna kneževina, bila je jedan od osnovnih stubova srpske državnosti tokom ranog srednjeg veka. U 9. i 10. veku, Travunija je obuhvatala prostor koji se prostirao na jugoistočne delove današnje Hercegovine, obuhvatajući zemlju koja je bila ključna za opstanak srpskog naroda u ovim teškim vremenima. Istočni delovi njene granice bili su do kneževine Duklje, a na severu sa kneževinom Srbijom, dok se na zapadu protezala do današnje Dalmacije, čineći južne krajeve srpskih zemalja važnim vojnim i trgovačkim čvorištem. Travunska kneževina, koja je bila pod upravom lokalnih vladara, bila je jedan od važnih elemenata koji je doprinosio jedinstvu i stabilnosti srpskog naroda u ovim ranim vekovima. Njen razvoj bio je obeležen ne samo političkim, već i kulturnim i verskim uticajima koji su dolazili sa zapada, kao i sa Balkana i Vizantije. Na tim prostorima, gde su se spajali različiti narodi i kulture, razvijali su se i novi običaji, jezici, ali i način života koji će ostaviti dubok trag u istoriji ovih krajeva. Međutim, život u Travuniji nije bio bez izazova, jer granice koje su činile ovu oblast morale su biti branjene u svakom trenutku. I tako, u srcu Travunije, za vreme svog procvata, stanovnici su bili svedoci mnogih konflikta i političkih trzavica, koje su često izbijale na Balkanu. Travunija je bila mesto koje je obeleženo istorijskim prelomima, ali njena važnost u istoriji srpskih zemalja ostala je nepobitna. Na ovim prostorima, gde je istorija tkana kroz vekove, Travunija je bila srce koje je čuvalo srpski identitet i koje je bilo svedok svih velikih događaja koji su obeležili srednji vek na Balkanu. Travunija je, kao i mnoge druge srpske zemlje, započela svoj put u istoriji kao deo šire srpske političke celine. Od samog svog nastanka, ova mala, ali značajna kneževina, bila je podložna uticaju i vlastima vrhovnog arhonta iz porodice Vlastimirović, to jest vladara koji je upravljao srpskim zemljama na Balkanu. Travunija je bila samo jedan deo tog širokog političkog organizma koji je držao ravnotežu i organizovao život na ovim prostorima. Međutim, sudbina Travunije i drugih srpskih oblasti, kao i cele srpske države, uzdrmala se kada je, sa smrću poslednjeg vladara iz dinastije Vlastimirović, Časlava, došlo do kraja jedinstvene srpske države. To je predstavljalo prelomni trenutak za istoriju srpskog naroda, bez jedinstvenog vladara i centralizovane vlasti. Srpske oblasti, uključujući i Travuniju, padale su pod vlast drugih sila, a najznačajnija od njih bila je Vizantija. Travunija, kao i mnoge druge srpske zemlje, postala je vazal Vizantijske imperije, što je dovelo do novog, teškog perioda u istoriji ovog kraja. Nakon nekoliko decenija, pojavio se novi vladar, koji je ponovo promenio balans snaga na Balkanu. Stefan Vojislav, dukljanski vladar, nakon velike pobede nad Vizantijom u bici kod Bara 1042. godine, uspeo je da proširi svoju vlast na Travuniju i Zahumlje. Ova pobeda nije bila samo vojni uspeh, već i simbol oslobođenja od vizantijske dominacije, što je imalo dalekosežne političke posljedice. Travunija je ponovo postala deo srpskog političkog sistema, ali ovoga puta pod vođstvom nove vladarske kuće, Vojislavljević. Još veći korak u istoriji Travunije i celog srpskog naroda desio se 1077. godine, kada je Duklja, za vreme Mihajla I. Vojislavljevića, proglašena za prvu srpsku kraljevinu. Sa ovim potezom, Travunija je ušla u sastav novoosnovane kraljevine, a ovaj čin nije samo označio politički uspon, već i značajan korak u stvaranju srpske državne svesti i identiteta. Nakon raspada Duklje, koji je usledio u narednim decenijama, Travunija je ponovo promenila svoj politički status. Ovoga puta, ona je postala deo Srbije, ali pod novom dinastijom, Nemanjićima. Tako je Travunija kao mala, ali važna kneževina, kroz vekove bila podložna promenama vlasti i političkim prevratima. S njenim uključenjem u Dukljansku kraljevinu, a potom u Srbiju pod Nemanjićima, Travunija je postala jedan od stubova srpske istorije. Hvala vam što ste gledali, lajkujte video, pretplatite se na kanal i slobodno ostavite komentar, veoma će mi značiti.
Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!